Jotono hai damsokani channel dini ang phaisa boijak Bishramganj omongkha Bishramganj ni Parish Church Belain Naithok Church dini Sister Gita Molsom sini Bishramganj Parish ni ngai first sister tei Tripura ni first FMA sister eba keba auxilium ni sister ngmano triyoi dini kaitono ambaya farmani sal opanda oseng mandana phaile fighting ke sing tuluk aguk lainai sekarang sakawang nang church tolawang nang kai hall program dok mani hall fighting ke sing yang staircase dinai thangai tuluk sister song reading tongmaka tabung no gita chengdanai almost just an hour. One sister Gita, Bishramganj Parish ni first sister, they Tripura ni first FMA sister, keba auxilium sister. May the good and merciful Father reward you with His wonderful graces and blessings, as you are shouldering a heavy task in guiding the people as the shepherd guides his flock. To all the fathers who celebrated the Holy Eucharist, I feel indebted for your presence here today. Thanks for sparing your time and joining me in the celebration. Tabu kaseng omong ka Bishramganj Parish sini Parish ni church omkai yang front view aing thaching to builau phono kan dong no omong ka angkai tabu ka church terus kango first floor of church tolawong ka hall de yang angkai omong ke mela kor thangmani lama hai ka sunamura bo thango nawa dom yang angkai Bishramganj lama do main road banang lajak belai dong to zara top view kan penung mang lah sih maka turun ke dari lagi top area lengan dia yang saya kata itu wajib penung kan goro pantai itu sama di gesung telek aku lah cang layo borok ngangkat foto bujana lah sisa lah cang layo yang masih kasalan gue lah cang layo happen sung tongke borok tiap lah sisa yang bagi sung tang sini tahu ke sama tinggi orang ngangkai hall ngangkai kek rora lah ya na yang ngobok rumah
on behalf of Salesian cooperator, Sister Maristila, Brother Dominic, Brother Manoj, and Brother Rajulal felicitate sisters with Risha and bouquet of flower. And Maria Badal of Nandanagar Parish, Agartala. Our Maria Badal felicitate sister with bouquet of flower and Risha. Congratulating Sister Gita. Hello. Hi. Yang no. Joton nasi majak ke yang sini Paris ni youth president. Kaham tahu na? Iko ani party jiso. Hai Mili. Hai. Hello. Cuma lele. Hello. Kaham na tongo. Sar kaham na. Madam le kaham. Kaham na. Tara song malai kana. Kaham na da. No ti sai nei kana phải cái ko. Nước ya tu bai ka ba. Don Bosco chogriya. Tao sering ka so ka hasa. Yang jatan na. Yang la yang. Kaham tong yo. Nangu yang tim na. Kaham tong. Anta ti sadi do odolo. Ti sai je pai ka. Nang ta sai screen shaw. Ni ko berikah ma ya. Yang di sadi. Kamu no mati satu jam. Sister, I'm here. Very nice. So sister, congratulations. Risha Katalia Farzamani. Hello, kaham na? Kaham tahu na? Sister Gita ni bini bai ke Risha Katal Farzamani. Mana masang kanai ke deh? Pintu nung masang kong le. Alam mana masang ya semali yang saksa. Oh, yang sesama ni lama belas. Salah je. Kalau kau kamu? Masuk. Bol lainnya asuk tu pasai teman teman yang kai. Jika kau tahu saya kesenung le. Tadi dah. Toka. Aja. Chicken service. Chicken. Hai dong. We are in the middle, sir. Yeah. Nice place. Tin zarate asakna malai finai tege sa video ani video no saja khangkai like khaina ta pokdi share khaina wata pokdi te subscribe khai janga subscribe khai ready te comment khaina wata pokdi so jotona na hambai malai finai tege sa video